Denge gel, Denge Kurdistaniye. Şinavendan uçan radyoya denge gelden başkodarın heceyri 12 hemşdari 2024 seyşemli Brüksel'e saat 12 ile Ahmet'e çağırdı. Hemen uçan avroje peşkeş bikinle peşiçen ser uçanı. Parizleran jubu ditina reber apo serledan kiren. Jibu mitinga 16 hemşdari ya kölne banga tevli buna hat kiren. HPG dagir kerek cezakir mobe sevgi imhakir. Gerlanya jastari bu vesile 25 meşdari daxyani da. Teşkiri ufadiler ketinalı verişe muradi tekire. Operasyona evliya domdar Ali Holey serkefti berdoğan dike o gelek çete hatın girdi. Dubareden başkodarın hecem dest ve berferiyan uçen xwedikin Parizleran ji ditna rebera po serledan kirin. Parizleran rebera po ji ditna İmraliye careke de serledanek nu kirin. Serledan jaliye Parizleran büroya koya 7 sale Cengiz Yürekli Emran Emekçi Suzan Akiba İbrahim Yılmaz vahatiye kirin. Her va Parizleran ji ditna müvekkilen xwe yendin enli İmrali Ömer Hayri Konar Hameli Yıldırım Veysi Aktaji hemen serledanek kirin. Jibu mitinga 16 hemşdari ya körüne banga daxwaza azadi hatkiran kampanya jrebe rapore azadi ji perspektiva kurtre çare seriya siyasi beyin haber devam dike. Dibe çarçovede de 16 hemşdari de mitinge kemezel kölne tele daşxistin. Berdevke tevger ajine kurt Avrupa'yı TJK ayten Kaplan tekildarı mişariya xavi. Kaplan bir xız kudu saladavi de gelek çalaken girse hatiner darxısın eftiş kurten. Biberiyara komiteya veziran akosya Avrupa'ya gavhat avetin evreş veki tecitahat penase kiran. Ucu bu zemine hevditine be afrandın dem dan Türkiye lebele dama hata ilona 2025 geleki derenge her wa emme bi mitinga 16 hemşdari ve rewşe şermezar biken daxwazama ewe beku jibu azadiya rebere me bilez bikevin nava tevgerede Kaplan des şankir ku ev miting xwedi wa teke giringe u habdawi kir peviste emlever irade xwel Kölüne Diyarbakır o denge xwe biginin hemu cihane lo madi ve kurdu dostyan xwe bawa ke xurti beştari mitinge bebe. Endamenci ke 16 hemşdari ve ke roja rumete u tekoşine dibinen u dibejin ji azadiya rebere me ji bu parasna rumeta geleme bela xelke meyele Avrupa'yı ve rojele kölüne be. Em haberi xwe bidin banga Mele Davud Sefani, Mele Salih Boti, Mele Kasım, Mele Cemal, Mele Zahir. Dagirkerê Kurdistanê roj hovtir û hartir dibin. Ew şaredarên bo bi dengê bi îradeya gelê Kurd hatine hilbijartin û hatine pejrandin, faşîst û dagirker wê îradeya gelê Kurd qebûl nakin. û ev 25 sale rebere gelê Kurd Brez Öcalan li grava İmralî de dilgirtiyî û ev demek dirêj bo dibin tecdîdê de yî. Ji bo got em banga xwe dengê xwe bigihînin raya giştî di 16 mehê de 16 meha mijdarê li Kölnê em bicin تجديدا مسر سروك وتبعي قلتي حبس زيدانا اب تجديدا جرانجو هاتي اباكرين جبوي مشو متينجي لكن ام مشو متين بالمهمه بالجرينجا ام تبدا الويدري بجبن وببن دنجي قلتي حبس زيدانا و قادا متينجي بخم ميدانا عاشيتيه وازاديه المك جغاك إسلامية كردستان إن بانجوازيش هم جالي خدكن داري خدكن جالي كردستان دكن جبونا شانزي مهي مشا كرني جبونا آزاديا سرق ريبري جالي كرف إن جالت هبلي ماشي ببن عند خازن همو إنساني ما ملتي ما جالي ما داري جناري خو مالباقي خو هبالي خو شيار بكن هبلي ماشي بكن و
روجکی مزنه احکام اولیه انسانی وجدانی اخلاقی امتبلی مرشی بدن و حتی روز شانزده می هفدیتنا کرنی بمند خیر و خاشیدات دم باش. چاپو مال آیت پیروز ابه لصفا آلکاری و آلگرتیا ظالم آدان اسکنه جبرکو آگر و نگرن. امگازی تمامی گل کرد که ببال مشا کل لبا. گل کرد روزا خیرتیه، روزا وجدانیه، روزا کی تایبته، روزا کی سروکی گل کرد، آزادیه گل کرد، شرف و ناموسا گل کرد، جبن دستا ور درخستن جبوی و روزی از گازی تمامی گل کرد که ببال مشا کل لبا. شانزده مجدار لکلنی منطقه کی مزن دل داخستن لازم همو کردیم خود. HPG راگیان داگیرکرکات جزا کردن موبسیکات امها کردن داخیان ناوند راگیان دون چپمنی HPG ببینن لهرما شهید دلیل اروجوای زاپی هشت مجدار دل قدا برخودان ایگیره آمیده کامره که موبسیا داگیر کردن به سویکاستات امها کردن ده مجداری لقدا برخودان ایگیره آمیده بچکن گران داگیر کردن هات خستن اف هر دو چالاکی جالی هزینی جاستاری و هات کردن ده بجدار دل قدا برخودان ایگیره آمیده بچکن گران داگیر کردن هات خستن هشت مجداری لقدا برخودان ایگیره بهار به سقوانی لداگیر کردن هات خستن داگیر کرکات جزا کردن لهرما خاکور که ده مجدار دل گیره شید همین بچکن گران داگیر کردن هات خستن چالاکی جاری هزینی جاستاری و هات کردن ایریشن ارتشا ترکا داگیر کرد ام تقمنی قد خکر جوها یعنی مجدار لهرما شید دلیل اروجوای زاپی تونل میل قدا برخودان ایگیره اف ام جاری که بتقمنی قد خکری هات بمب باران کردن ده بجدار لهرما شید دل اروجوای زاپی تونل میل قدا برخودان ایگیره جودی سه جاران بتقمنی قد خکری هات بمب باران کردن ایریشن ارتشا دولت ترکا داگیر کرد جوهای 27 جوتمه لهرما هفتان قدا پرخی 8 جارا به بالافرین شهر هاتیه بمب باران کردن 8 نه 10 و 11 مجدار لهرما خاکور که قادم برخودان یین خنریا جور قلعه سینینه شهید شریف 6 جاران لهرما گاری قادن شکفتیا سه داره دشت کافیا گیری زنگیلی بباده سیسر میرانه 16 جاران لهرما متینای قادم برخودان یین سر متینا درگل 6 جاران لهرما شهید دل اروجوای زاپی قادم برخودان یین گیری آمدیه گیری جودی 4 جاران بگیشتی سوهو 2 جاران به بالافرین شهر هاتیه بمب باران کردن نهو ده مجدار لهرما شهید دل اروجوای زاپی قادم برخودان یین گیری جودی گیری بار 8 جاران به هلیکوپترین ایریشی هاتیه بمب باران کردن دولت ترکا داگیر کرد لباکوری کردستان ایریشی خو بین آبرد دومنی والیتی داگیر کردی آمده به داخویانه که لنافچه پیرانه دو جهرم و که قدخه اولهیا یا تیبت راگهان لگوری وید نابرا هرما گندین هری دو و پروژمان جبو 6 روزان قدخه هات راگهاندن که قدخه وید 13 مجدار آنگوسی به دست ببیکه حتی 20 مجدار 2024 دوام بکه لعالیتین ایریشن داگیر کریه ین هرمان مردی باگو که جی اف چند روژن بینا بردودومه چاپکانین جهرمه راگهان کلشکرین تک لهرمه شوانه که کو سوالن خود چراند بل چاپ کریه لشکرین داگیر کر ایشکنجه لشوان که نو گف لخوارنه demek şunda şivan serbest berdana çapkanın her varagan kul taxin xirbe mişka xirbe xelo u marine tevgera helikopter ya zede heye tevgera leşkeri le qada ku goristana gerlayin şehit le hatitin devam dike لشرنا خیجی والیتی میتین گریه سیزده هرم و که هرم اولهیا تیبت آدم کی اعلان کرد دادا خویانی داد راگانو کو هرمن بسلر درلر جای گابار جای جودی هرم جای کرد kel Mehmetler, Dönmezler, Kobankaya, Tahtereş, Hüsrev Paşa, Suhur Paşa Yayla, İncebel Dağları, Faraşin, Altın Dağları, U Oymakaya, Dınabera, Sezde u 5 hafta müjdar ede ve ki herema evliya teybet hat ilan kirin. Hat desişan kirin ku jibu 15 rojan ketin u derketina hereme kadexeya. پلتفرما سازی دموکراتیک تکیداری میتینگا دموکراسی و آزادی یا قوی ده هفته مجدار دلی ایل هبل دارخستن دوهل سندیکای پترول اشتا خویانی دا
Endama Mesa Partiya Demokrasya gelen HDP Sema Koç aktivista tevgera jinan azad tejaruken Zeryam Işık Bankir'in Ugut'un ji heftali hatta heftesali tevli mitinge bebin. demek ki dreje bu kedeke behember behempar kote daim brastiji ve kede ve kada khoy go şev roş kote daim wisa bes'ateki wisa bnifs saateki ورن جدست ما درخن وأنبيجن كسي قوامناه وانكي نهل بجيرن وأما نحس بينن ده هلي دوك إرادك نهكي قد دبخازن قو كفنا وك إرادك لي أنبينكي قبول ناكنت براسي جحيا قو تجريتا الإمرأي النوش كاندن أب قاستشتي قو نهكي بردوام تكنت هلا سيستمي ده في قريجي تباي جشتي بتجريتا في جريداية دوه هلي ديجي براسي جي بنغوازية ما تسيرده جنانه تسيرده لجوانايا وتسيرده جلي إلحي تباي بنغوازية تباي جوا كريت كن جبوي دسكفتني خوي بسالان جبوي دسكفتني قومه بكذا خوي مستاندنه ام خودي لوان دركبن و ام حبده مهي لسري غولستاني ام بنغوازية تباي جشتيل جلي خودكن ورن ام ببره بقير بيجن ام تجريته بشكينن ام جبوي جواكا آزاد وكهبي امجيان بودن Limerdine du kesatın girdin kezekatevin çavkerin de protestoyun pişti deste serkine şaredariye Merdin eli u halfetiye dest bekirde hatta hali Merdine nezi biz kesatın çavkirin jekese çavkiri Süleyman Kahraman Okani var Aykal jale dadgeh ve birya ravan hate dayin u biringirtike hat zanı ku endama mesa Cuvanan Adem Partiye Hüseyin Aydın je bihince teku derbarevi de biryara girtine heye demajı avayi bajer Adem Partiye derket hat bin çavkirin Hüseyin Aydın birin şaha temeye ya müdüriyeta polisa. Renadın verişe muradevi bişinin nexweşxane rejima İran'a bir töhmete endamtiya rexistine cezayı darvekine endamay komele jinin azad Aruşate Kurdistan'a kijar verişe muradı biri. Liguri agaya duh raydarın girtike evine ji verişe muradire ragihan de ku biryara ve gohestine nexweşxane ya jibu ve hatiye xrab kirin. Biryar bu îro verişe muradî ji ber rewşa ve ya nexweş ve gohestban nexweşxane hêjayî bibirxistina ku girtiya siyasiya Kurd verişe muradî diyeke tabaqa 2023 de Nezisine jaliye pastanê rejima İranê ve hate bin çavkirin. Piştî lê pirsîle 5 mehan li navenda îtlaatê istixbarata İranê ji bo 5 jinan yê girtika evin ya Tahranê hate veguhestin. Piştgirî û xwedîketina jê li werîşe muradî tê kirin. Girtiyên jin ên li girtika evînê cezayê darvekirine yê li werîşe muradî hatî birîn şermezar kirin. Jiran duruşmen Kurdistan ve ji faşîzmê re bibe Kuristan ji jiyan azadî û bimire dewleta İranê qîriyan. Kongrestan star jinen berxweder en cîhanê ve bibindege werişe muradî. Meclisa Kongreslar a Rojavayê tekildarî cezayê darbekine ya rejima İranê li endamê kijare werişe murad bir dide û daxuyanek nivîskî da daxuyaniya Kongrestar û haye em wek Meclisa Kongreslar tevlî banga şermezarkirine ve biryarê dibin û piştgiriya xwe didin diyar kirin. Ji bo wê em ê her tim di nava çalakî û têkoşînê de bin. Xelkê Holê piştgirî da operasyona Ewlehiya Domdar aku jalê hêzên Ewlekariya Hündür'ün YPJ û Qasêdê ve li dijî şênên çeteyên Daişê li Kampolê hatiye li darxistin dewam dike. Di encama operasyona de hayana zêdetirî 85 çete hatine girtin şênên bajarê Holê spasiya hêzên operasyonê kir û piştgiriya xwe ji wan re nîşan da. Walid Xalid Balkişan sergiringe operasyona Ewlehiyê Domdar û got operasyona bi armanca Paqişkirina Kampolê û herêmê ji şênên çeteyên Daişê di wextê xwe de guncav da dest pê kirin.